گوندێک کە هرێزەیە لە ناوچەیە زومار لە هەر بارانبارینەکێدا جادە و کۆلانên wî tejî dibin ji teqn û heriyê. Ji sala 2030 ve çaverêne ku hikûmet rewşa Kurdan li vî sinûrî baştir biket û xizmetgozariyên pêdivî bo wan dabîn biket. Tevî ku bêomêd bûne ew bi xwe li ber xwe didin. Bi dest û baskên xwe cadeyên xwe ax dikin ta ku karibin hatin û çûnê têra bikin. خودی برام 1500 ماله. جوستانی زحمتم در کفلان کامل حری و منی کرده بمشه. ویچه مشخور تکلانیم دست خو فرش دکم مگو که خودی چاک. حالي ما يجارتي نخوش ام طالبي شارع كناي ام طالبي مستوصف كناي ام طالبي حمت تشتيت كناي يعني 1500 مال دور 3000 طالب تيدي يعني تشتق جماني ام نتابعي في دولتي ام نتابعي في محافظي ام نتابعي في نحيي يك مراجعيناكن نجمعة برلمان نه محافظة ونا نحيي Muxtarê gund dibêje aliyekî berpirs nemaye ku wan dergeh lê neqotayîn û kesî dengê wan nekiriye û negihandiye. حضر الشيبة حتى هي خدمات نين الشارع نين وقت دبيت زفستان حالي قوتابيا وقندي قال لك نخش ومطلبيجي ديك طبعا قال لك جهات ومعلمي محافظة عندي وحتى انا كانت نتيجة نين وقت دبيت زفستان ابو حري وديت حالك قال لك نخشش قنديرة وقوتابيا وخلقي قندي طبعا 1500 مال تقريبا سر حزار رو دور 5000 نسميو خدمات نين Gundek ke hirêzê tevayî akinciyên wî Kurdnişînin ku hijmara wan digehîta zêdetir ji 5000 kesan. Etla Bekir Rûda û gundê ke hirêzê li Sinûrê Nehya Zomar.